Braćo, ja osjećam da se meni približuje smrt, ali jedino Allah zna određeni čas. Smrt je nužda koju niko neće izbjeći. Poslije smrti doći će dan opće pravde, kada će Allah suditi za djela na ovom prolaznom svijetu. Ja vas preporučujem Allahu. Kao Božji poslanik imam zadaću da vas opomenem i obradujem. Ja vam savjetujem, budite bogobojazni i da se čuvate oholosti. Stvoritelj je rekao: nije li džehennem boravište onih koji se uzdižu nad druge ljude? Budite braća, budite milostivi jedni spram drugih, vi ste uistinu braća. Znajte da ste u vjeri složni i da čvrsto držite zajednicu Islama kao što cigle drže zidove u kući. Budite pravedni i čuvajte se od nasilja. Ne sijte mržnju, nego samo ljubav, jer Islam je čista ljubav i spas. Ne zaboravite svoju siromašnu braću, pomozite ih, vi ste to dužni. Čuvajte svoju vjeru u jednoga Boga. Čuvajte i volite Islam kao što volite i čuvate svoje živote, pa i više. Jer Islam je iznad sviju nas i naših interesa i života. Samo kao muslimani, to jest potpuno predani Allahu, bit ćete spašeni na oba svijeta.